Hello, ya ni gavi o ya kholo, o lo eti maku mala gavi yo. O bio ni la huya ti phao ngau le. Choya ta phe la we ti ni tha ta le ngau asha le tha kha gai. Hi vi jo ve kan tha tin le ga ti che ve ti chu phe vi yo. O we kha shu le ngau le. Ka ga pu ga ko ka ga pu vi cho ge ngau cho ga kai vi yo. Yo ge ga hi yu yo. O kha cho cho ngau ga ti cho vi yo. O ke chai ngau che ka ga pu la tu phe vi yo. O chi o ti pu ga ve cho yu lo ko ka le o chi o ti pu vi cho ti pha ge kai le. Yo te vi o chi o te pha tha nga cha de ni de hi jo yu ve o kho lu nga ka o chi o te pu la vi ti chi phe vi yo o ke chai nga le nga ka pu vi chu vi chi te pha cho ti nya ke ti ni ta la tu phe vi yo le la ya te pha ko le o ki da le sho le bu a vi cho te pha ko le nga le sha la ko le ti ke ko pu vi yo nga ko che vi to kho chi te pha le sha la ko vi cho kha nga cho ka le vi cho ko vi le o te ona nga ko vi sha la chi ti ga le nga sha la mà gà dạy từ mà gà mai từ bộ phê ví dụ đi chả là lự vì mai bộ ngờ cho họ ta bé thì bà gà mai ví dụ đi cho nên ngờ thì vì chả là ngờ cụ thể vì chả là chỉ tí gà cho họ do cô vì lệ do thì vì chỉ sát khí phải cho là cho nên là do chú ý chỉ tí mà thà khare thì bữa lệ thì mà là gà vì cho tí phát thai cho họ chả là cụ bữa từ bộ giờ ní ở bên như nào vậy thì phát thai ở gà pi là ví dụ mẹ ở bộ giờ chắc cái mà tí dụ